Wengeneza wathi ngikholwa ukuvezwa abalandeli pha enkundleni zokuxhumana nge-CD cover yakhe uKhuzani njengoba ke sebematanisa phela ke nalo Gcokama Elitsha. Kodwa phambi asingena kakhulu uludaba wengane zakwethu ngithathele lithuba ke nginibingelele ngimboso City MTV ngithi nje uma saqala ungena la kule channel isicela wenza kulungele upressa phela usubscribe na notification bell uzibe mathubeni amahle ukuthola wonke ama-video azophuma la kule channel. Wengane zakuthi impela abantu bayakhuluma pha enkundleni zokuxhumana besusela inkulumo phana ke kwi-CD cover yakhe uKhuzani ke wengane zakuthi njengoba ke sebematanisa ke naye umthandeni bathi cha impela uKhuzani useyena umlandeli kaMthandeni. Lokhu ke bakususela ke wengane zakuthi ke phayana ke phela engubeni ezigqoko uyena uKhuzani kusukela nje enhloko wengane zakuthi kuza esikibheni kuyophuma phela onyaweni. Bathi hayi impela ke usewumlandeli kade ke vele bambona ukuthi ke umlandeli walo Gcokama Elitsha. Kusho ke thina ke wengane zakuthi ke kusho ke bona abantu enkundleni zokuxhumana. Anti ke wengane zakuthi ke masingawabheka umabili lamaqhawe uKhuzani ke uyakhipha kuyena umhla ka2 kuLwesihlanu kanti ke kusasa kuzophuma phela ke uhlu lwezingoma yaza banazo phana ke kwi-album yakhe kanti ke yena umthandeni ke uzokhipha ngomhla ka3 kuyena uDisemba ke wengane zakwethu. Kodwa ke thina ke simboso City MTV sithe ke sibambela ihlangana nje kwi-video elandelayo.